Keenya si abdinda dabota nun gati baketi otusi kadano egumsa gargane not kasi farsino tamami kae la fazilamta ikan Keenya si abdinda dabota nun gati baketi otusi kadano egumsa gargane not kasi farsino Gama Mikael angafati damta ikan Keenya si abdinda dabota nun gati baketi otusi kadano egumsa gargane not kasi farsino Gama Mikael angafati damta ikan Keenya si abdinda dabota nun gati baketi otusi kadano egumsa gargane not kasi farsino Mikael ni nufi samirra ergami kenna sa guddana wagan kabatami dinni norakiso adambitinnae Mikael dufnani kochom badani Gama Mikael angafati damta ikan Keenya si abdinda dabota nun gati baketi otusi kadano egumsa gargane not kasi farsino inni nuuf dhaabbata fuuldura Waaqayyo nu bira deebi'ee nun galchineef kiyyo inni nutti dira qofa keessa miti har'as taanaan borii sammumaa biraatti Gama Mikael angafati damta ikan Keenya si abdinda dabota nun gati baketi otusi kadano egumsa gargane not kasi farsino Maqaa Waaqayyoodha kasirra argamu sukni kee guddaadha kan jaallatamu Mikael si waamna nu bira rafine nuufisee batee siin kabatuni Gama Mikael angafati damta ikan Keenya si abdinda dabota nun gati baketi otusi kadano egumsa gargane not kasi farsino Madalli afurar kakirra jira Waaqa kee nuuf gadhu ergama rara Daani'eel olchitee ifaan beeketi Mikael nu eegi arras kennaa keeti Gama Mikael angafati damta ikan Keenya si abdinda dabota nun gati baketi otusi kadano egumsa gargane not kasi farsino Gama Mikael angafati damta ikan Keenya si abdinda dabota nun gati baketi otusi kadano